Kitheka na wiringiro bwakwa ni ati ndwithirite rina ntuku njega iri Jumatano ya tariki 10 mweri jwa 12 ni on December mwaka ni 2025. Beta wa Kabwe Mutharimi mwananiri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri. Mbere buru ngucukire nkatho ni bwega muno nonto gwetana mbere kurumirira gutugwata mbaru amuno nto bwaku ni tutwikite nyomba nteto nambari 1 kathetune Kamero kuma kireni kiriwe na kimoni moni. Thank you very much. Ukolelo gwetana mbere inyago tuthingatira kiri mitandao kina Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya na kiri mitandao yonde ya kinandi yokinyandiria at Meru TV Kenya. Amu turi live kiri mitandao ya kinandi Facebook na ona YouTube kana YouTube na narua menya ni ntukwira twithara turi na gikabo kia gisiasa narua turi orokera mantu igi uremi. Meru ni imwe ya makaunti ira yulailia gikabo kebya kuria ndigoro ne ya Kenya na narua tukethira tukimuramura ibaiko moreka policies kana mawatho yaria thirikari ya Kenya Kwanza idirite igika muno gukiria eti uremi bwa area ki uremi bokawa amu uremi inya bwa majani na kimera gitu kia mira na uremi bongi bwa bata burana bu ni bokoyolelia na contribution ya Meru kirige kabo keba korea de gorone bo ni nyumene ini betegeria to muramure ibai komoreka riboti kuma maturene na ari andiki betu banteto bakinyete ithigithio gotigira ne bakomoreka manto kuma maturene etombererie na siasa cia kiama kia nopeo irajitite na mbere kumata ndena odena gonto kiri musafara jwa akiama ba bagita na mbere koringira ndebe kiama kia nopeo ningi kuria akari baita na mbere gushandekithia gutwika akiama ba kiama kia nopeo narua musafara yogikinya gicigombunge kia Tigania West na ria bakiaria tongere ba kiama baitite na mbere guringira ndebe kiri kiama kia Mumero ninge kia gotetheria Mumero kwikuthira keki ya kindegoro. Riboti ya Adams Muturia wa Thirinja. Quiero si ane kidie etonyo kepura ni mwago na nkanyo kama kano pokere kitongoro chini mbunge wa mbunge yake tigani stinje na romporo wa bori arabe virite bakithirunga ishiko mbunga mwanya kaunti ya Meru kiri moro tyo komba kwitha kiromba kari komba kwitha kiyo kura na nkuruki mono komba kwitha gichande kithekere kya magika no peu mukario metongo tokurantara tabia wa miku magere kya magika no peu twakanire na dire FM na Meru TV tuko na ro tukura no kari ngira kura karo teringira tore kora keno siane kidie etonyo kura kenda uta kuinga muntu uwo tendete na wekera muntu ro kwenda na muntu boge iko kwenda wanga menye kya magika kya Mumero na kama hiki kya Meru tore ndo siane kidie kile kya otonya kya mene orinya star
atongore mwanya mwanya ithitha kiria kiri musafaro no pipo mbecha kwithira bakiga kiama ki bakwa kini kionga kiama kia Meru no te kiama kingi Meru iwetie bakiromba kariwete na mbere kumba kwithira bakiga kiama ki ekeni kiama kikato na kene Meru ro rubio de bionde ibieko sedia Meru kiama keno peo baterinda weto njero mpro abore anwa kuma Meru yubi yuka dioka bionde otemo Meru ande de kiama kwa bande bombe jeria kambaji yentra na area kwa embu owantu bakombe tomoto bodi apere umana ne monte kura deke na tomba komba ochencha Meru yeto na tomba kwa lemedo kwega ati torakarere toratoba Meru na tora kono tokoirwa tureta tokathingata biama bia bange totije na biumete twagara gutega tugatewa na unjerene twaringa kura ciathira antobeto kire magegokira nara turona yaga twino ndene tugere ikoingirwe tureria tureome tugakara kiamene keto kia Meru atoingira tukamatoka kwa wenja tukamwita na mheshimiwa Apolo abore na thiete mwega ethira ari na kiama aturetera kio na atutorogera twigitonya turomera kio kura na tubatuthure. Kiripotera Meru TV kuma tiene Betanda Msimuchuria wa Threnja Thina kau akari kuma mwirio jwa Igembe ne bashumiritie bari na muthuro mungento na kuria mataba kimeneria siasa cia mithikali nturi wari waziri kiri thirikari ya Kenya Kwanza mbere ya kuonwa murango jwa ome na ria balalamikite wagi bwa mirandi ya witi na mbere inya gukuthirwa kwa mirandi ya witi na mbere na kwagirithwa kwa urimi kaunti ya Meru riria linturi wari thirikari ne aigitekia waziri wa mantu ya ige urimi. Riboti ya mwandishi wetu Anteto kuma mwirio jwa Igembe murithi waba inkunga miaria ya MP wa Tigani East tawe mporo general Kiomeru mandare kile kuwa ya kuhusu muntu ole ntore forma waziri atende tunyesia orongo mporo were kinyaka mwe awere mantonde ya umane mantonde tuisi akari na turi ba mwiri one yo kumembe ni bomirite na gukena gukonene na kugwata mbaru miario ire irikitie kwarurwa muno ni mubunge wa Tigania East urawike jampuru wa buri iria aritie na kauga ati uria wari wasiri wa urimi ajandene nthigurune ya Kenya weyekene ya mithikali nturi utiondo wathithiria Amiru kinyano atia igiteneria ari waziri na ntubo athiriri kipindi kiawe kiri kiotheri kiria augite ati gitari na umithio kiria Meru kurigana linturi kwewete kia agriculture bira atwenderie bia wikira miraene yetu atwenderie nthalu na muthanga na iya kowo na rira linturi thirikari na turathika ne bui thaya ro turaritura nembe na nikenda tumucoge burigana nikenda urua ko itokomya linturi impara ke therwenio na nweka terwa nene emira araura kyane kya Andre airport ko utwendie tundu ketwa linturi atake itambia na araura kwa tuwa ngoe emira ne thukire utebu yokirwa atwirite linturi murongo linturi ketwa arumwa kari nteto ira kwenda akari baba kumantere ciembe bawite ati bo utebu bona kinyati ya linturi athithitie na gutima maendeleo athithitie aria bamumeneretie na njira inene kunga miambo mpuru aburi general brawire linturi wa kababa ingi na bondo tewe ka muci na koure akwa mpuru bira kampani na tisia kuiya ka kuruma mpuru theri no ntubia ke athugumaira nge kurusi yake nau na okya kwithirwa we mtu akababa ingi na bondo tewe ka kinya biro thwa bitiana barabara yetu emote na kuthiria nthaka cia bigibigi kwanana na winde mukari omo na mutumiri barabara kinya na nuare a contract nyeto turete na ngombe cia tuthogone tutiona ko itira twita tukicabacana na ngari na bikibiki no ntona atiere barabara etegeri mpampu barabara ete na drainage ko ule ntore aura cia byake bya kurora mbere kuana mbere na ibo ntonkuonga meambo mutanora wario etwa Ken no ntole ntore to mole to amona waziri metheka lentore bimbo mbakua ikua imto theri sana uteke ntokio mbo tetethia kuma rera ari MP area
mwanka itia kwa waziri na mwanka tha yote kintu kia tutethia kinyoka lolia ndene market yetu kangeta mitheka lentoro te nyangi lobwe momba kone nyese street light omba kwa na tutetherie nio kana kintu no yekari aikwa contract ya barabara kuma kathelo mwanka mlare mwanka tha barabara wa ajali ribu thikete ku temba mpunyemwe ajali ribu thikete ku ni nyingi sana na uratora Nairobi nyumba cia maia ningiara yako kesage ona boto tora kesage tengenti na nkua bora boreo ibi ongenti tengenti arome nante buai na nkua nte buai mbeto ke mathikarwara na ukora na atira maendeleo na nyuma barabara kuma ntorobara kwata ne thenenge lamikioi weta kani karoi otebio tona bwe lentori mukora no ntobayele uthiata mtu kuringana na lega seke orekari lentori ko ya keitani araura kalenjini amupora into byake bionthe ko tutemenya kuthiata mtu tutwire tuicie mwana oyo toi mwamba na thetera kiu yake agathetera miru kampuni ya Articon ile kugwetanirwa amwe na Linturi ni yahe ngugi ya barabara ya kuthithia athiru iria itombere kuthithia barabara ithira mwanka arachunwa barabara eu na contract eu iranenkerwa muntu ungi wa kumigwithia kurukia kariba bakiaria ni bagwetete kinya barabara engi ya kuma kangeta gwita mwankarare ira bagwite barabara eu itendwe nenjina ithiritwa itandiki oja nyomba yaki aria bakuga orende ni ambirite kuma marinya na untububu ni bathuritie na inya ni kampuni ya Articon kuruki ni anenkeri kinya barabara engi ya kuma Kiegoi kumira mwanka kuma Kiegoi guturira kangeta iria itatonywa ikaragita kinyantu kwimwe na Articon ni yanenkeri kampuni kugwetanirwa na Linturi kintu kambere muntu musiendi ugia kwetha wekimpino bati kwetha at least wene nye MC omwe elected kana nye MP omwe kana muntu omwe ukuthiata ukua una nduri na kura katuthiate muntu onto no kimpini yetu kugia kwetha kuona utena ntonto bau wowe kimpini kigwa kwa ku musie tendene county na katendene Meru Nkuruki bakionania kimako kiao barigari bakiugaga ni mutongeri orikuju wa Meru ukuga weno otongeretie Meru na gute MP kana MC kinya umwe ukugwetanirwa nawe ndene ya kambi yawe ya one term Murithi wa banki reportera Meru TV kumanya mirigone ya Igembe mawa Tegere nande mantige oremi na gatigati ka utonga bwa Momero ni boreo oremi bwa area atalamu ba area ni boriti aremi muno aremi ba area kwithira bakimenyera area ni kenda kutegathira kurena mutundoko jwa merimo yumanakia na area nyingi ni area ridrite ririna mandawa nyuma ya inya ng'ombe kwewa mautungata ya ogimana kumania na irio bira ng'ombe kwithira ekewa nande arimi bakirombwa kwithira barina utheru ninge kumenyera iria amugo tekethire kuri na mitondoko ya merimo kaunti ya Meru mutugo Kiambi na ripotia arimi bakiwanda kieria gya Katherina Roni bathithite muchemane jwa kuthuja na kuinga mwaka aria bakenerete matunda ja kuongereka wa ngurukia litangiri nya cieria bakirombore gwikira na kugwatira urimi bweria na kiabata kwithira bakimenyera quality area nikenda bakona marija mega na buno to boy wabarithithia iji gwitwa high head or high value products ghee cheese mbata intotabiu karia ikanini mono kaba kudira kwa after barikia gwitai maguta ja so ikiba kwendrai nikyo kwa bakiaje na prices si extremely high kudingana na quality area rau nenya kana ndere mbondi ndagireta wato nwa kuga aruga no mwanka oyata kieru 7 iruga no mwanka area rikari wanai na quality ito kodigi to kwa kumari area onde kurucha ome to mango tingate quality aranguruki barombi kwebana na mirimo yandi ya kile antu rudiri bambe to kudima antibiotic residue era to mbio ukudia ng'ombe ndawa baba icha menyo kadira okundia
ukumuta cindano roi betu ankuga aja nanta gwigwe nela ruthiite bungi tandauga get me light twikunia ng'ombe ndawe njoka na ruru nene tukendieria ibujou daktari akeja akamuta ng'ombe cindano kana atirita ng'ombe akwira withdraw period area rere intuko itha lakini ndona nokendia mambura ja gukujiri ni MC wa Ntereyu Patrick Muthuri omwe na Kimaita Mukurimo koromba gite kia mabungu wa Central Imenti aria bonekete kutharikira nene mabunge Kirimango chini tutetekeria na twina chance eu twaga Kithongo KMTC na twaga Katheri TTI ura Moi University ya urire sasa sawa na mbere Murungu na mbere yanu tukurekera bau bonde barabangaratanĩrie Moi University Katheri Voice no ketha kwetho embody member waitha wa Kithongo Polytechnic kana Katheri Voice kakwenda gutangazira na arua muthenya keni kiute giaku munda jo public na kenda wete kijo public mbere 2026 ethira ogete kijo public toga babu bogaita ngugende kwanda mutunda eorithi kinya batwi baba gochoite kana baba ritene ntraga bathukuni utwankwete kuthukia ndiugo inyabo bande mitunda ya gwita ngugerere yae iri yao chonto kwena barabache kuthithwa tutumba kuthia twe batwi tutia kugita mbeche riene chieta kuthithia barabara barabakarete ite ajumbe baita ngugereko tubo kwenda sibitare chieto muntu gweta maraia manto jau nante kora joka ja manto ja muchezo aja manto a muchezo no gagwetwika Kimaita okundani eria ogwa turetere sonda keitio inajio sasa sawa Kimaita akundani eria turetere chubu kiane oruga gwaku kana ne othithaia gwaku kana teu ende teu geria Kimaita rethoki no te turetera keire ng'ombe okundani oturetera ria mburi kana ria nkamira kakuora getera nkamira ari koguo kagitothukia ongi ki murandi jura kuthithia atia kuthithia nawe kanya thithia murandi na no ntu inkoro ene kwenda utethia untu bwiku bau kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Nabo biashara thokoni ya Luda ni Wandia Nkondi ni kaunti ya Tharaka Nithi ni bashumiritie kumeneria na kwiringa kibara bakiregana na mantu yaigi mabisa bakanjo witithia ugoti na kiraba kuga uti maendeleo bakona ya bata inya nyuma yabo kwithira bakirutithwa ugoti ontuko na kwinyelwa ati no lazima baithire bakiria indi inya nyuma ya kuthithia bo bare akari ningi ya biashara athuria thokone uti wetina mbere bukuma kirithirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kuma kiri Onesmus Muthomi Njoki na areba mumeneretie ninge kumoria aithire kuri na mirandi ya wetina mbere thokone tematemo ya siasa yatina kiguni kiribo a biashara na athuria Ntere Isha Nkondi Ndagara Waiguna na ripotia biashara kuma Lunda riri Wandini ya Nkondi bakuthatikira bakugiwa gibotungata kuma kere thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bakiuga mona kwetherio baria gogoti kere biashara ira barutaga gotiri utungata nabo mabonete kuma kere thirikari no ya kaunti tukwaga all services cheyanagwa county government chonde tukamberia ruji barabara access roads street lights collection garbage collection na imando twariritie litaro ndo kuwa kinya ni kya kindigaritie ikwegwa kinya go chiata kungwa ba town chiata gwa university etomaga alutiwera university baka chiata nja obuwijo wanambuga ni irigo yani alutubawera ba university ba yatiko ya kuruta wera nja nondo ebati kuruta nanto ba county kinya barabara cia gukurukira gukurunda kurugura tia kaji twarugurie njira lakini county government ibaragie kuya kurugura njira inu baturimira keingo ari twabakurukagira ku na keingo tonyiye nya gwamba boroku wabukiruthiko tugo na gubatia kuthungira mirani yantu nonto bagendagira mirani yetu na kwina njira lakini county government ibaragire boga batina tractor cia kurugura njira twathinya kwa mheshimiwa Gitonga uga ngavana na aregire nonto political siasa iri turako nonto anto bakorunda
ngabana njoki uye bathurie njoka kwa hiyo gento kia kirutagata uri ogoti 2021 2022 2023 2024 maybe 2025 with no single service from the county government of Tharaka Nithi County. Gato kiaraniria kinya na ageni bara baumite kuraja koja kuringa biashara guntu gukuiba ugite kinya biba kugo benyerikite anene nondo na bakoronga lesese ndi gutiro tungata bakona mana gwetithirwa mari thirikari ya county ino bandi yagwe tumala chogoria mbijite kurura biashara na nontu ni guntu kwega riu town yetu ona ni mitalo ana gutegwa kuthierira ngacoka nkauga guko tutigeria nini tinde makwandinitwa dibitari mbumite Kitui na ndaire Tharaka University nontu wa business lakini wale itabu county government utu andu petu andu as if tukana na biashara leo tunalipishwa mara mbili yenye tulikuwa tunalipa last year ilipigwa ndabu kwa hivyo hiyo tax sioni kitusaidia kabisa tumelipa ya kutosha. I'm from Homa Bay County. Since I started this journey of business, this is now 2 years giving the task but no service. So from today, henceforth, not even to January, let's just from today and now, we want to receive, what are they going to do for us? And from there, we want that service. Ndeke abataga bakenda thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthikeria matheta mao na kumaingia wendi tukuona ti utagato tayaneretwe ina nto tukuga kaunti negerie turaithirie nonto tugeretie kwarania nabo na itakabagitwe batakwenda tuthikeria and issues tugetie tugereso all the time kinyara bahita kuitaraze tukabeiba turaithirie na batuthikagiria tukiambira turiuga mbere bambe batwenda merio gotibura baguturithia bure iguru ikendo tumba kwaria mantu mau mangi number 2 arito baba bareaga batiena security kugana gutire bori cireaga gutukaria gutire miangi ya kumurikira ritwa nyomba ciakitwa na ukithakani arito berure na ubakiromanga go impua na baba bangi bekinyanga ingaru bikibarumaga kwa gento kiambere tonenkero karia bukogana na tucoke tugitero mbeca kendo tumba kwaria mothia bakirikithia bakaya korega kuingeria mama monde gukinya mwanka toko gwata wa 2026 batironga kanjo kaire lakini pesa yato kuria ni mbinge mo toko negotiate nabo batwitigiria turenduze watu kuma nestia tukona tutiria tontibu members bonde boga ba Ruth and Business Community kwa tutiria nestia marato kwariria makamba gutikika mothe makuthithwa itokuga tutire taxes cia next year mwankara ya services wikona no ntitoreagira mbeca iria turite ciambirute gwira tumione turenda baturuthira gwira na tituendelee kuria wegwa togu tutiria ende ti othe ino turuga utie kuria mbio ya batikinya runda kuya gwetia ugoti ugukairi bayo kutokabengatia bambe baruthe for those times that we have paid our levies, that is the business permit bambe barutire mbeca inu turite gwira riru bamberio twetia goti bambete kurutire inu tubaririte mianka inu yonthe gwira riru tuendelee na kuria wote. Kwa hivyo tunasema county government ya Tharaka Nithi watusikize, wakose kutusikiza. Hatutalipa tax come January. Waenda wajipange na sisi tujipange, hatulipi tax silipi. Kumalunda wandia nkondi gechigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waigona nawe MC wa Kithe Mwenda Ithile na ore ntangurutana cia giti kia seneta county ya Meru na meneretie SCS wa karibu dene Onesmus Kipchumba Murkomen nikira Mwenda Ithile akuga ni kuremwa kwithira akithiria mpanga itukite kinonda gya Nkoji Dwanda Shanyambene nabu ni wamba bwandithia bora butabarikitie na kwangaikia arithi ntere ni riboti ya Durani Madikweto Nteto nwe Jeff wagituma nawe MCA wa Kithe Mwenda Ithile no kuromba giti gya useneta kaunti ya Meru
na ugite kinya nyuma ya tongeria ba kaunti ya Meru kuriunga obisine ya Kipchumba Murkomen ura ni minister wakaria bwandene na wathani ba matura nikenda bakariria na kurigiria wamba bwandithia kaunti ya Meru ndiunga eu eticiere matunda nuntu tukuba gukira ito nkurukia ng'ombe 37 ichiairwe na utukuba gukira igoro nkurukia 27 kinya cio ciethira ikiwa tuya tongoria ba Meru itwetire ofisine ya CS Murkomen na twetire concerning wamba bo ng'ombe bura bwa Rwanda rura na ntubetu bura bakuya ng'ombe, lakini it is too unfortunate that kinyecho ng'ombe chijiro ng'ombe 37 area wetwa Ntangelia na ng'ombe ira kuregana chiri wetwa Sarova Nara Samburu na ng'ombe cha Meru utuko obakira ng'ombe ni ire ng'ombe 27 area wetwa Lokichi kana mechi yakuru na ng'ombe ira iregana chiri wetwa Rwanda hapa niara kinya nkurukia ugite arethi ni bethirite bakiebera na bethirite bakirithia kwa kagita ni untu bo amba bobo kuingia kaunti iji so naike akwithira tipo antu betu ng'ombe ciarukire na untu inkume antu betu ng'ombe cionthe ng'ombe ciathamire cietanjire kina na ingi cieta kuntu mwanya mwanya totira antu baturugana na Samburu Rwanda ruru atu na utu twire kurithia na antu betu paina thina inye kurithia na arabari nontu kabainyanite na arabari na abarukite that area nontu ba maitha. It is so unfortunate that kinya oru twitite na utu tumikite effort you amba bano ba utuia niara nande irombare mwenda ithire kiri minister wokaria bwandene na wathani bwa matura akinyaniria wirane bwawe bo gwikira ndoa enkire na amba bandithia ntere iji na kinya gucokeria Meru ng'ombe ciao cijukitwe imaitha na ibuntu nkwenda kuria CS Murkomen operation yatu promesire na arakishe arakaiwesekanavyo na inkwenda muromba kubwithia operation akathithia operation ekwelenka antu nondu ikiagwithia bandu no bakuia operation ira Meru bakwirigira ni operation ira bacokeria ng'ombe ciao operation ira ng'ombe ikaritwa nara ciye CS Murkomen no atwirite mathaa 72 mwanka thai mathaa 72 ya kulukire kitambo mathaa 72 ya thirire Thursday ya thirire Saturday so mwanka thai tugwirira twithira operation ithithitwe na ikio nkuromba ndi mutongoria ndene county nini operation nithithwa arakaiwesekana nethithwa intense operation reko spare antu getha nu uke spare bara theni wo gwinyangi nyoe Meru ko bakari nyoe banyangi Meru utubwito spare anybody let them ng'ombe ira cionthe ira to reportete bwe na ombi kuma rato turire kuiwa ng'ombe cia Meru ni chokwe na turiwe na ng'ombe ingi ng'ombe uti ng'ombe kamau ituriwa ng'ombe ingi itaibo yuge ng'ombe buturie otherwise zoni burankawa batu turea Meru kugautuka compensate ng'ombe cietu nyo operation ithwa then operation iri there overi kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Nakau mabisa kuma kaunti Meru batongeretwo ni munini wa gabana Lida Kiome ni boritie bara barikire ngurano kuthereria misho yao na gushwa ntaira ya mathina na nkujanio cia mucii andwa cia mucii gutabarikia uria baithirite bakiolotera wagagia Bwanthoni Injega inya nterecia igembe ningi ekuru kurawa na gututumwa ni arume bao iri nkujanio cia kimicii riboti ya Mutugi wa Kiambi. Munini wa gavana Linda Kiome na roba watanete na ikundi bimwe bite bya kithirikari ni baingite kampeni ya ntuku 16 cia gukandana na ndwa cia kimumbere ya kaunti ya Meru antu arume bakirombo kwithira bari mustari na jwa mbere kumenyera mwana omwari na nja ciao na jumwingi omwe na makanisa ya kirombo gutethaniria kirendo wa hiji wale ambao wanafanya kudhulumu wasichana wetu ndio wanaume kidogo kabisa katika hii kaunti, lakini wanaume msiposhirikiana wataendelea kutuharibia jina ya Meru County. Kwa hivyo ningeomba mkiwa wanaume, mkiwa kanisa, mkiwa vijiji,
mkiwa wazee wameerega, shirikianeni na mseme hamutaharibiwa majina yenu tena mkiwa wanaume wa Meru County, na mseme ya kuwa hamutakubali wasichana wetu waendelee kudhulumiwa. Itakuwa ni vibaya sana wewe ukienda nyumbani uko na mtoto msichana, jioni upate mtoto wako amedhulumiwa kijinsia. Ukiwa mzazi upate bibi yako amedhulumiwa kijinsia na mwanaume mwenzako. Wewe jiweke kwa miguu na mikono na mwili ya mwanamke ambaye amedhulumiwa kijinsia. The Meru men, what wrong have our children done to you so that you follow them everywhere and defile them like they do not have a reason to live? What wrong have our women done such that they cannot enjoy their marriages? Because in the guise of culture, all manner of violence is meted unto them. It is a call that we change our ways. The churches also, let us not preach only salvation. Let us preach behavior change. And let us talk to our young people. Because wakati mwingine watoto wetu hata wakisema tabia mbaya hawaelewi ni nini wamefanyiwa. Wengine wananyamaza, wakati inaanza kuonekana wako na mimba ndio wanakubali kusema. Ni mbito igikitwe ni seneta wa Meru Kadhuri Murungi kiri mubango jao jwa kamashinani jo gutetheria aritwa batego ciumba na kithomo akiromba rombe bakagwatwa bakinyangia na banini bari kujokirwo matagare ja marito ja kiwatho. Over 4,000 young girls in the year 2024 they were pregnant, teenage pregnancies. It is unfortunate. Church Kuma Bacho Kari 24 na 25 September. All the chiefs in Meru County, it was Meru National Polytechnic, no gender-based violence. Gender-based violence, kuingia Meru mono. Teenage pregnancies, we are number 5 in Kenya. Shindwa kabisa. Number 5 in Kenya. Unfortunately, kana kaweka mashinani foundation igawakwa kana nataka kuongea mwana kakachukuru na teenage pregnancy. Ale marriages Meru pia itukwenda kutungeria. Wanaume wengine makatili zendikeni. Hao lazima tushike hata kama the choice ni hawa. Naye mtoto kumdanganya ni rahisi. Some are not over, actually at 18 years. Mtoto wa 9 years, 10 years hawezi make our own choice. Wewe mzee anapembeleza yeye sijui na nini na biscuit na chips na nini anapotosha mtoto. Hao ndio wanasema bwana chief, senior principal chief, mkamate hao mfunge nao, kuna vile tunaweza wafanyia vile watarundia hiyo mambo tena. We can deal with them once and for all. Kama unashika mtoto wewe tunamalizana na wewe, si kukunyonga au utakuwa hai tu. Utakuwa lakini itakuwa mara yako ya mwisho. Ibako itekera tu vyo. Muntu watoka hiyo, that is the last incident. Ama the last opportunity to do that. Na bachwe tole chiefs na demonstrators na askari tukamberia kuingana na baba bagokeria gender-based violence ana betu bakarala ome ukana teenage pregnancies ali marriages na HIV kongereka chote kwenda na Meru County. Kiripotera Meru TV kuma gishigo bunge kya North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Nio riboti hiyo ikaithira tuikimbriki yetu ya mbere akiri metha ya Meru TV ugaita kurea ni tugacokera nyuma ndeka inkai tukunde gikombe kia ruhi ni tucokerete. Karibu Embu
College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa nopeo uri muchigo waku. Dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiemberia kiamene kiria uri na gitio kugweria. Nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke. Kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima. Chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga nopeo, tupande ngazi pamoja. Thank you very much. Nonda weta na mbere kurumirira atwambiririe na manto yegie municipality ya Meru likana ni kwithirita korona muswanda ririgeria ya kwagirithia municipality ya Meru gutwika Meru City. Nawe mutongeria wa bodi A ya municipality bwana Kiremi na bisaba municipality ni baitithite na mbere mutaratara jwa kugemia na kuthongomia Meru municipality muno mutindo ajwa kangangi kwithira korena utheru ninge kwithira korena rera ririega ria kukenia na kugwiria inya akari na athuria bari a biashara mutindo jwa kangangi jore mutaratara jo wikiri bwa ibao bya kugemia mutindo jore Meru municipality. Msimutongana ripotie muthenya jwa narua chairman wa municipality amwe na town manager na atongeria bangi ni bombite kwithirwa aba na ngugi inene ya gucokia road signs na street lights na mantu jangi tajaria nuntu bariuga mutindo ajwitite na mbere kwa town inene kana city no mwaka jwithiro juthondeki na jwa thongo mankuruki. Uni bita wakiri mungani ya chairman wa municipal jwa Meru na tuina board members na tuina municipal manager uromenya ira mantu ja town yeje na kwenda kuibwa kana arua no ntubwa rukiruru narua
tutengete ntuko ya gwikira signage ciathirire na ciaurire na antu batije nande street iko muntu etirite na arua ngugire twina nene igucokia marietwa jaira street iria uti town yumba kwa city itumbite kwire kwa street iriku na itagwa atia na tukambirie kuma Moi ukumenya mutindo aro mbiritie Moi street yetwa Moi tukeja Gana street tugacoka tukeja turi nandi njuri ncheke tugeta Tomboya na tugeta Kirukuri na street yu yonde naro ikarara chiena signage twigirite signage ramenya kinyamba nande bagutunogia nonto bari jokia signage cia chuma bakaia twigirite signage ri komba gwithora igakarakaro na tukuria nto bamiru gugira tuguta miru tuita miru nonto bwa miru turitanga nonto bwa miru town na itu tugakaria twingwa turira kamite ira turaithiria kamite cia street na cia town cionde kamite iria ibamenya ngugito kurita turita ngugije kenda town yetu mbakubwa na ibaba bwire tawikaria na ndabwirire mwana na arakurire no mwankachi arwe gutindwe jura akurire no mwankachi we city na unio twitite na kigyo tuku prepare na nio tugi tugachoka kiri na onarweji kwi barabara ire itukurukirwa elimwe cia etherwa na ndi no twake ni beja batakumenya tukurukairwa ikana ndi nio mbesi kajukairwa ni antu bangi twauga na ndi kuma na aru kwethwa kwina barabara ire tukurukirwa ni burita kuthena kibao kiayo kia kuona ni yo itukurukirwa ire yukurukirwa ni burita kuonwa kibao kiayo kirio ikenda tutiketherwe ageni beja batikeja kubona yaka tukubaras atwachiekera mwaki Google Maps warunga manjuri ncheke wenda kujuke pin uketherwa ukimenya injuri ncheke ndi na ruma njuri ncheke ngeta street ine gwingi tukenda town yumba kubangwa kenda antu bamenya bagaita ngugi atia na eu ni ngugire nene irio na mbere amiru bondi ya municipal amwe na manager wetu amwe na askari betu twikuna ndende mutindwa na no mwanga twitangugire tukurita na tujoke na gyo tuge uju na ndigo ngimenya twina askari betu na barabe na enforcement no mwanka antu baraba kuthuki ntu byo mutindwa bagwatwe kwina antu bagugite kingi stima bageta kubikia nara kwa scrap rugiro kada kingi bigitoro na bieta na ndi tuthite no mwanka tu security yetu na ndi na kintu kita intelligence tumenye no kugura tumenye no kugita na tumenye no kaigwa akiaria ne ugite bari na mubango jo mwega ni untu bwa keni giki gia ntere ari antu babwite kwithirwa bakinoka na bakarira twinto twao na nkuruki bakomba kwithirwa bakibreathe rugo rutheru ya keni giki kiria gia ntere kithithwe nakio na gie paki nzongira uroke ja waiguo kuno wita unu omba gwita wakaranti kurware nyoka rira twiro twakuo noka breathe fresh air na tucokeria gavana wetu gavana tuithinkia nkatho muno nontu baga nekirite nguvu kabisa nekirite nguvu yongwa town municipal council igenda tumbo chokia town ara ya tura mbere kurikana Miru itwatura na municipal council yatura na mayor na gatura na clerk na yatura nya na councillors na sheria ne thithirwe ya kwithirwa na ndi mbondi nayo ya town ni egwita ngugira ciitawa niki nontu ngugie town na ngugie reserve imwanya matatu tubangite bwaga na ibwaga manager nontu matatu itwaugire matatu citira ngugia ari bwirite kurita stage matatu ari ni ebwirite kukara na utumuntu bwirite gwitangara njirene ya kuoja town bange na boba stage na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigwa na nkiona mbita MC Mutonga nkiripotera Meru TV kagitino kau brother Carlos ore murongamiri wa mushi jwa Kotolengo jira jumenyaira ana barabatwire na mawathe
na shumiritie na kuria antuba indibo bwega muno egitenereria mambura ja thigonko gokunjura njara yao ninge gotetheria baraba ithirite bagite na mbere kunyileka kiri mugongo muno anababa teosheri na anabara twire na mawathe ni miario gwatumbaru ni MC wa Mwangandia Joseph Ijoke na aria tamborokete njara irinjira ya gotetheria anababa twire mushiju jwa kotolengo riboti ya kiroria wa Stella ni muguko jwa riwa rireru kiri mutana withirite aciarie na otaukuba irongo bya mwiri na karerwa ni ujuwe muthia ujuwe gakua kethera kimutiga mutana uju nyuma ya kwaga kigwana ethirite akigirwa kiao ni nja ya kumenyera anatababa ya kotolengo ntere cia charia akiaria kiri mutaratara jwa kuyukia mwana uju murungamiri munene wanja ije ya kumenyerana tababa brother Carlos akiaria nethirite akiuria mwingi jwethere yugitamburukia njara na kumenyerana tababa ibu kumenya haria kuba kumenyerana baria kya gwikyo ja family ra kionaga ikwithirwa twina core baba ingi barabomba kwithirwa ibakumba gutetheria kenda ana barabomba kumenyera. What is important and what I encourage you is that each one of us has to play his or her own part in this big project. As a Kotolengo, of course, we are offering this service, but these people, they are under the care of each one of us, not only of us. As the Wazungu, you know better than me that we come, then maybe after some years, the superior, they will decide to post us in another place, but the institution is there and will remain there for Charia and for all the people of Meru. So kakurumenyithia nandi ngugi ici twinio ti ya waki ni kila mtu withwa tumenya tubatere withwa tuimenyagira antu baba no tukinya we katumina aja gutetheria fo igitari kai onto buria bwithirite bukigwatwa mbaru ni MC wa Ntereji Mugambi Njuki uria niwe mwijina ngitunga iji batethagia Kotolengo na batethagia na baria nontu mwana wetu umwe akugitatea agutetheka na tugaciumia inya ungi twatigaja ngacoka mbite nonkere nchane oruama murungu atethie no tumujire kenda ntura tumbotere aro ijankara ijaga uko ijaga something isi itasaidia kwa tukura tukauga I think we're going to be very positive and we shall come to visit that place. And you say that may God bless you, may God bless us. Akuma ntura ya runywene gukuni wandi ya Mwangandia gicigo mbunge gya Centrament ngikwenyiria ntatori twane Patrick wa Stella na nditutegere manteige okaria bwa Ndigoro na nabuni okaria bwa Dene akiaria Onesmus Kipchumba Murkomen orisia sieswa okaria bwa Dene na tariritie mutaratara joha komatia ndoa ya kuthiria wagagia bwa okaria maturene na ria nkiroki ya bunduki ngiri imwe iwatekanite ninge kujukwa ni thirikari kiuma njarene cia raia iri njira ya kuthiria wamba bwa ndithia bura bwitite na mbere gutabarikia guntu Ndigorone ya Kenya. Bora tuondoe bunduki zote kwa mikono ya raia, ipelekwe kwa serikali, ndio wananchi waishi pamoja. Kabla mimi sijachakuliwa nikuwe mbunge senator wa Elgeyo Marakwet, mimi nilikuja hapa kusaini ile agreement ya kuleta maji kutengeneza irrigation ya hapa Tiaty constituency. Mimi ndio nilisign. Mimi nilikaa hapa nikaweka sahihi. Tuliweka hiyo sahihi tukiwa hapa Nakuru. Tulinegotiate tukakubaliana, alafu tukakuja kusign kwa tota hapa. Tukasema maji inaenda huko Tiaty, lazima ifanye irrigation. Lakini tangu tupate hii vita yenye tunapigana, hiyo maendeleo imerudi nyuma. Mimi nafurahi sana nikirudi hapa kama waziri wenu wa usalama ya kwamba nyinyi Pokot wa Tiaty constituency na Marakwet wa Marakwet East constituency mmerudiana, mnaishi pamoja kama ndugu na dada na mmetoa bunduki katika mikono ya wananchi. Bunduki sasa imepita 1000 ambayo imetolewa kutoka Baringo, West Pokot na hapa imefika 1200, lakini bado
lakini bado fanya kazi na chief, peana bunduki. Tumekubaliana kwamba bunduki zote yenye iko mikono ya wananchi itolewe, ipewe hawa maaskari na ipewe kupitia chief. Na chiefs wote wenye wako sehemu hii mko na jukumu ya kiserikali kuhakikisha tunahamasisha wananchi waelewe hasara ya kuwa na bunduki katika mikono ya wananchi. Na ninawashukuru ma chiefs ambao wamekuwa cooperating kutoka both Elgeyo Marakwet, West Pokot, Baringo, Turkana, sehemu ambazo tumechukua bunduki tayari. Nawashukuru ma chiefs ambao wamekubaliana. Hii zoezi haiwezi isha leo. Hii zoezi ya kuchukua bunduki ni permanent. Unajua kuna watu wengine walikuwa wanauliza, wanasema hii mambo ya kuchukua bunduki inaisha siku gani? Haiwezi isha hata saa hii. Tutajenga makambi kwa hii Kerio Valley ya wale wenye wanachukua bunduki kila kona.